درود بر شما بینندگان عزیز. سرخطی رویدادها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تماشا دارید. امروز 16 ایول از آن صحبت خواهیم کرد در حالی که پرزیدنت تاجیکستان برای شناسایی با آمادگی جنگی مرزبانان به خطلان سفر نمود، طالبان آتشبسی 3 ماهه را پیشنهاد دارند. مقامات روسیه حل نارسایی ساختمانچان را در انتقال مجانی کاری طریق راه آهن می‌بینند. یکی از نزدیکان محمد سعید عبیداللهیف از وظیفه بلند در وزارت کارهای داخلی محروم شد. صبح امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر کاری به ناحیه‌های مرزی ولایت خطلان رفته است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنت، رهبر کشور با آمادگی جنگی خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی در حدود ناحیه‌های 5 و میر سید علی حمدانی شناس شده است. به قول منبع فرمانده نیروهای مرزبانی قسم حربی 5 اوید به آمادگی جزء تام‌ها در برابر احتمال تهدیدهای طالبان از آن سوی مرز گزارش داد. امام علی رحمان ضمن سخنرانی در نزد 2000 افسران و سربازان و واحدهای ذخیروی تاکید کرده است که وضع امروزه منطقه و جهان خصوصا افزای افغانستان از هر یک خدمتچی حربی قوه‌های مسلح هوشیاری و زیرکی دائمی، مسئولیت بلند و آماده باشی همیشگی را تقاضا می‌کند. طبق اخبار رسمی فعلا از 3/2 مرز تاجیکستان با افغانستان از نظارت حکومتی آن کشور بیرون شده تحت تصرف طالبان قرار دارد. طول هفته‌های اخیر بیش از 1000 سرباز ارتش افغانستان و صدها پناهجوی مرز را عبور نموده به تاجیکستان آمدند. طالبان ابراز داشتند که اگر حکومت افغانستان 7000 پیرو این جنبش اسلامی را از زندانها رها کنند، آنها حاضرند برای 3 ماه آتش بس اعلان نمایند. این حادثه بعد از آن روی داد که طالبان گذرگاه کلیدی در مرز با پاکستان را تحت نظارت درآوردند. در عرفه بیرونشوی نیروهای آمریکا از افغانستان که 31 آگوست به انجام می‌رسد، طالبان منطقه زیادی را از کنترل حکومت بیرون کردند. روز 15 ایول یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت احمد نادری گفت در برابر آن طالبان طلب کردند که حکومت افغانستان پیشواهای طالبان را از روی خط سیاه سازمان ملل متحد خارج نمایند. حکومت به پیشنهاد طالبان واکنش نشان نداده است. نادری افزود در 116 ناحیه 29 ولایت افغانستان طالبان بناهای معمولی حکومت را به مبلغ $0.5 میلیارد تخریب کردند. در این بین وزارت کارهای خارجی پاکستان تصدیق کرد که در مرز این کشور با افغانستان طالبان گذرگاه چمن سپین بولدک را اشغال کردند. این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید طالبان را از این گذرگاه بیرون کرده است. دیروز در توشکند ملاقات وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیروژدین موهریدین با مشاور پرزیدنت آمریکا اوید به امنیت داخلی الیزابت شروود رندال و نماینده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان زلمه خلیلزاد برگزار کردید. این گفتگو در حوزه کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی صورت گرفت. در هفته ملاقات جانب‌ها راجع به مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و آمریکا در بخش‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزه با کووید 19، گسترش همکاری‌های منطقوی، مقاومت با تروریسم بین‌المللی و افراطگرایی و وضع امنیتی در افغانستان تبادل افکار نمودند. در سنت پترزبورگ با امگذرانی مهاجران مهنتی آمادگی می‌گیرند. به گفته کمیته رشد توریسم کارفرمایان تا 20 ایول باید معلومات را درباره شماره کارمندان خارجیشان بفرستند. فعلا مقامات سنت پترزبورگ به خاطر مایه‌کوبی مهاجران کاری برای دریافت 200,000 وایه واکسن اسپوتنیک لایت درخواست فرستادند. همچنین نرخ واکسن و رویخط مؤسسه‌های طبی که آنجا باید مهاجران بگیرند در حال مشخص شدن است. انتظار می‌رود که این شهر روسیه علاقه در ماه جاری واکسن اسپوتنیک لایت را دسترس می‌کند. در عین زمان در وزارت ساختمان روسیه پیشنهاد دارند که مهاجران کاری نه توسط پروازهای چارتری بلکه طریق راه آهن انتقال داده شوند. خبرگزاری تاس می‌نویسد معاون وزارت ساختمان روسیه با چنین پیشنهاد به شرکت‌های ساختمانی در سنت پترزبورگ مراجعت کرده است. به گفته نیکیتا استاشیسین انتقال مهاجران طریق پاییز تا به مراتب ارزان‌تر بوده امکان می‌دهد که طریق یک قطار 1000 نفر را سفربر نمود. مقامدار می‌گوید حرکت قطارهای
чартериро мешавад бар пояи аризаи хоси ширкатҳои сохтмонӣ роҳандозӣ кард. феълан муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи марказӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон танҳо тавассути рӯи ҳавоӣ имкони сафар ба Русияро доранд. бинобар маҳдуд будани парвозҳо, ширкатҳои сохтмонӣ дар Русия бо нарасоии нерӯи корӣ мувоҷеҳ шуда зиёни молӣ мебинанд. аз ин пештар мақомоти рӯи оҳани Тоҷикистон гуфта буданд ки қатораҳо барои сафар комилан омода буда танҳо мунтазири иҷозати кишварҳои ҳамсоя мебошанд. муҳоҷирони корӣ ҳамакнун метавонанд тавассути сомонаи хадамоти давлатии Русия госуслуги макони иқомати худро сабти ном ё регистратсия кунанд. дар ин бора Федератсияи муҳоҷирони корӣ дар Русия хабар додааст. ба гуфтаи ин созмон бо ворид кардани ному насаб ва рақами телефон муҳоҷирони корӣ имкон доранд аз ҷумла аз Тоҷикистон низ вориди сомонаи госуслуги гашта пушти идораҳои давлатӣ сарсон нашаванд. тариқи ин сомона муҳоҷирон ки рӯзҳои имкон доранд бубинанд пули патент қарздор буданд ва ё набудани худро бисанҷанд. ҳамчунон муҳоҷирон метавонанд вуҷуд доштани ҷарима ё ягон қарздории дигарро дар назди идораҳои давлатӣ ва ё ширкатҳо тафтиш кунанд, зеро ҷаримаҳои пардохт ношуда ва ё қарздорӣ боиси ихроҷ шудани муҳоҷири корӣ аз Русия мешавад. дар Русия мемонем. намояндагии вазорати меҳнати Тоҷикистон дар ин кишвар барои аз корфармоён баргардонидани маблағи даҳҳо муҳоҷирони тоҷик кӯмак кардааст. хабаргузории Спутник аз қабли намояндагӣ менависад ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 88 нафар муҳоҷирон ба онҳо муроҷиат карданд то барои рӯёнидани маош кӯмак кунанд. ба ҳамин тартиб зодагони Тоҷикистон тавонистанд беш аз 10 миллион рубли худро аз корфармо бигиранд. дар намояндагӣ гуфтанд ин маблағ 75% ҳақмузди муҳоҷирони муроҷиат кардаро ташкил медиҳад. масъалаи додани 24% боқимондаи маоши қарзӣ дар баррасии мақомотҳои марбутаи Русия қарор доштааст. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. вазорати корҳои дохилӣ бо анҷоми як тағйироти кадрӣ Шамсулло Маҳмудов раиси шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 вилояти Хатлонро барканор кард. Маҳмудов яке аз хешовандони наздики раиси собиқи Маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори собиқи Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев мебошад. сабаби аслии барканор шудани Маҳмудов ҳанӯз ба таври расмӣ тавзеҳ дода нашудааст, вале бархе аз манобеи наздик ба раёсати корҳои дохилӣ мегӯянд яке аз сабабҳои барканории ӯ ба ҳодисаи марги Мейроншоҳ Ҷумаеви 25 сола рабт дорад ки моҳи феврали имсол ҳангоми супурдани сило дар бинои шуъбаи корҳои дохилӣ бо зарби 2 тир калашников ҷон дод. вале манбаи дигар гуфт яке аз сабабҳои барканории полковник Маҳмудов риштаи хешутабории ӯ бо Маҳмадсаид Убайдуллоев мебошад. аммо ин иддаои ҳамсӯҳбати моро мақомот комилан рад мекунанд. Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба мувофиқа расиданд ки барои мубодилаи мутахассисони мактабҳои миёна созишномаро ба имзо расонанд. дар ин бора вазири маорифи Ӯзбекистон Шерзод Шерматов зимни нишасти хабарӣ иброз доштааст. ба гуфтаи ин мақомдор ду кишвари ҳамсоя ба мактабҳои тоҷикзабон дар Ӯзбекистон ва баръакс муассисаҳои таълимии ӯзбекзабон дар Тоҷикистон маводи дарсиро табодул хоҳанд кард. ғайр аз он ӯ гуфт ки Тошканд ба нақша гирифтааст дар заминаи донишгоҳҳои Тоҷикистон ки дар Ӯзбекистон фаъолият мекунанд омӯзгорони ояндаи мактабҳои тоҷикиро омода намоянд. Душанбе дар навбати худ омӯзгоронро барои фаъолият дар мактабҳои Ӯзбекистон хоҳад фиристод. дар нимаи аввали соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 1 тоннаву 695 кило маводи мухаддир ёфтаву мусодира шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли пеш 43% зиёдтар аст. дар ин бора дирӯз раҳбари агентии назорати маводи нашъовари Тоҷикистон Ҳабибулло Воидзода ба хабарнигорон иттилоъ додааст. ба қавли манбаъ имсол кормандони агентӣ аз фаъолияти 28 гурӯҳи ҷиноӣ пешгирӣ карда парвандаи 128 нафари муттаҳам ба қочоқи маводи мухаддирро ба додгоҳҳо супурданд. ҷиноятҳои марбут ба маводи мухаддир ки дар ин муддат сабт шудаанд 446 ҳолатро ташкил додааст.
حالا از اون برای شما درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان میگم. بانک ملی برای امروز 16 ایول $1 و 11 سومونی و 32 درهم و 1 یورو رو 13 سومونی و 37 درهم معین کرده است. امروز قربی 1000 روبل روسی 152 سومونی و 30 درهم تعیین شده است. بینندگان عزیز، با همین نشر نوبتی سرخطی رویدادها را به انجام میرسانم. تشکر برای آنکه همه روز ما را همراهی میکنید. من با شما خیر خوش نمیکنم، زیرا 3 ساعت پس برنامه اخباری آزادی را تقدیمتان خواهم کرد. روز خوب داشته باشید.